акшамлар. Сіз үшін хаберлер автонәтижелері программасы авале әділі. Студияда мен Айша Шулакова чалашам. Ен мұйымбе актуаль әдіселерінен таныш әдіжем. Инфраструктура меселелері Қырым жемат әрекетінің президиум азалары Ахмежит районыны зиярет әттілер. Туған тіліні огренмеге аққы Жұмхурет елбашысының реберлігінде чалышқан Қырым татар халқы шурасы топлашып кечірді. Тренлер яқында қатнап башлайжақ. Қырым көпірінің құржылары демір yolының ярысыны ерлештірділер. Инфраструктур инкишафы Ахмежитте суф үстінде спорт чешітлерінен оғрашмақ үшін Қырымның ең büyük binası құрылып башланды. Bu ve başka haberler hakkında seyretiniz. Keriş meseleleri çözülüvünün ikinci basamağı Sergey Aksyonov deniz yalısındaki şehirde çıkış toplaşıvını geçirdi. Oturuş ketişatında şehir hükümeti becerilgen işahta esabat verdi. Kırımbaşı ise rüşilgen neticelerini belgiledi ve daha ziyade gayretlen çalışmak gerekliğini kaydetti. Недостаточная работа администрации города по решению конкретных вопросов. Вот сегодня я говорю коллегам, некоторые вопросы повторяются, некоторые вопросы не требуют вложения денег, а требуют элементарного внимания и уважения друг к другу и выхода в поле, то есть для того, чтобы эти вопросы решить. То есть поэтому вот сегодня даже звучали там мнения, что да, и жители должны, взаимная должна быть ситуация, но задача администрации координировать деятельность в том числе, то есть председателей обществ собственников жилья, ТСН, ТСЖ и так далее. Bundan beraber Kırım yolbaşçısı yollar tamiratı boyunca becerilecek işinin nevbetini tizmege ve grafikni şehir memuriyetinin portalında neşir etmek gerekliğini kaydetti. Sergey Aksyonov haber etkenine göre Keriç yolları tamirlenuvu için tahminen 100 milyon ruble ayrıldı. Şehir memuriyetinin yolbaşçısına ve mesken kommunal hocalık vezirinin muavine ise şehirdeki epısı evlerini bakıp çıkmağa havale edildi. Ахмежитның жемат нақлетінде yol parası 17 rublege көтерілежек. Ләкин егер ташıyıcılar хызметлерінің кейфиетini yükseltmelseler, tarif evvelkisine қайта біле. Bu haqta Kırım Cumhuriyeti'nin yolbaşçısı Sergey Aksyonov Ахмежит meseleleri boyunca geçirilgen toplaşıv ketişatında bildirdi. Договорились, что будет 17 рублей стоимость проезда, но при этом жесточайший спрос за соблюдение расписания, чистоту, за перевозку льготников и так далее. То есть Kırım yolbaşçısı Ahmejit'teki yollar kaplamasının pek meşgul alana ve idare edici şirketler gerekli kabı çalışmağanlarına da dikkatini ayırdı. Более 50% сегодня дорог Симферополя не имеют асфальтового покрытия. Что касается работы управляющих компаний, ситуация аховая, могу сказать, просто драматичная, к сожалению, большому. Критики никакой работы управляющих компаний не выдерживает. По итогам подготовки к выездному заседанию Совмина вчера мы в 22:30 проводили совещание с управляющими компаниями и приняли формулу, которая звучит так. Если глава республики будет ездить по городам, в частности по городу Симферополю, и, простите, непотребно тыкать нас носом в то, что у нас лежит под ногами, такие люди работать не будут. Kırım tatarlar toplu yaşagan yerlerde repatриантлар için mesken ve balabakçalarının kurulması, cami binasının restavrasiya etilivi. Kırım Cemaat Hareketi'nin prezidium azaları Ahmejit rayonunu ziyaret ettiler. Tafsilatlıca malumat nevbete kilevhamızda. Birkaç nusqa texnika onlarca işçiler. Bu obyektde miqyaslı işler keçkece toxtamay. Kurucular endi iki çok katlı binanı tiklediler. Dam işleri tezden yekimlenecek. Kvartiralarının içki bezetüv işleri devam etmekte. Bu repatriantlarının evleri olacak. Bu yerde 320 kvartira yerleşecek. Onlarını Ahmejit rayonunun Sarabuz kasabasında kuralar. Здесь следует отметить, что мы с подрядчиком проговаривали, что в квартирах будет минимальная сантехника, уже находиться газовые плиты. Совершенно верно. Чистовая отделка. Да, это в наше время уже немаловажно. Endi bütün rayonda repatриантлар için mesken nevbeti yok edilecek. Yanı yılını bu sakinler öz kvartiralarında karşılayacaklar. На сегодняшний день в рамках этой программы у нас в очереди стоит 200 человек, то есть у нас еще в резерве остается 120 квартир. Мы планируем рассмотреть вопрос возможности обеспечения вот этими квартирами социально незащищенных слоев населения, то есть это внеочередники, первоочередники, где-то многодетные и так далее. Bu ise молодежная kasabasında gelecekte olacak bala bahçesi. Mimarlar unikal leyha işlep çıkardılar. Binanın ortasında ışık kuyusu olacak. Binanın içinde liftler de yerleşecek. Endi yazda 260 bala Zimanevi yanı bala bahçesine katına başlayacaklar. Первый этаж у нас
определен под ясельные группы, второй этаж уже более взрослые, зимний сад, пищеблок. Cemaatçılar Taxtacami, yani Andrusova koyunda kult obyektini de dikkatsiz kaldırmadılar. Taxtacami bu Mahmut Sultan Vadisi'nin dikkatine layık yerlerinden biridir. Tezden mında restovrasyon işler başlayacak. Bina kazayı aldı. Sakinlerinin beraberlikte tırışuvları ile 1 milyon kadar kumuş toplandı. Главное, чтобы по срокам видно было и для Джемата понятно, что мы успеем до холодов. Cemide kapital tamir geçirilecek, dam dönüştürülecek, ananevi örnekler saklanılır. Minarede evvelki kalır, kubbe ise yanıdan kurulacak. Центральный купол над основным молельным залом и 3 купола над входной зоной с балконом. Большим коллективом. İş ziyaretçi çerçevesinde Novi Sad degen koyge de barıldı. Bu yerde İbrahimovlar korantası yaşay. Cemaatçılar ve hükümet vekilleri onlarını yanı evge koçecekleri hayırlamak için geldiler. Kvartiranın anahtarlarını ve bütün vesikalarını bağışladılar. Правительство не отвернулось, а помогло. Очень благодарна. Спасибо большое. Можно сказать, мечты сбываются. Да. Можно и так сказать. Машалла, поздравляем вас искренне. Сергей Олегович сейчас передаст вам документ, который закрепляет право собственности за вами. Evveleri İbrahimovlar Ulu Çokrak köyünde yaşay ediler. Ama geçken sene yangından son milletler ara muhabbetlik programması boyunca mesken satın aldılar. Komşular mebel ve gerekli şeyler ile yardım ettiler. Большое спасибо нашему правительству, Джемату, конечно, тоже большое спасибо. Все как могли, помогли. Mahmut Sultan Koyu'nun medeniyet evinde iş ziyaretinin neticeleri çıkarıldı. Bu yerde Ахмеджит rayonunun çeşit köylerinden faalciler toplandılar. Людям очень приятно то, что на любой вопрос, когда задают, они, человек компетентно встает и отвечает на него. Это такая взаимная связь получается и на доверии. И вообще мы видим, что люди очень довольны после нашей любой встречи. Kırım Hareketi Prezidiumunun nevbetteki çıkışı Yarımadamızın Cenubi-Garbi taraflarına planıştırıla. Ayşe Şulakova, Akim Bekirov, Millet için. Kırım Tatar tili tuvgan til, ogrenilov hakkı onun omurge geçmesinin yolu ve hususiyetleri. Cumhuriyet yolbaşçısının rehberliğinde çalışkan Kırım Tatar Halkı Şurası'nın toplaşığı geçişatında bu mevzu esas oldu. Нет ни одной жалобы родителей, которым было бы запрещено изучать родной язык, изучать или проводить дополнительное образование на родном языке. Мы такую жалобу еще ни одну не получали. Şikayetler yok. Cumhuriyet yolbaşçısının rehberliğinde çalışkan Kırım Tatar Halkı Şurası'nın toplaşığı ketişatında Kırım Tahsil sahasında Nezaret İdaresi'nin müdürü Valentina Boyka böyle fikrini seslendirdi. Lakin onun bu noktayı nazarı 23. sanlı mektepinin ana babalar aktivini pek açıklandırdı. Onlar bildirgene göre bu okuf müessesinde Kırım Tatar tili ya fakultatif şeklinde ya da sonki dersler gibi alıp barıla. Eskender Muratov'un oğlu da ana tilini böyle zor şarayetler отредактировать, и чтобы она была действительно как уроком, а не просто проведение каких-то как тайных встреч каких-то. Да. Но мне как родителю неприятно, что мой сын проводит занятия в какой-то подсобке. Valentina Boyka bildirgene göre böyle meselelerini çözmek için arizalar olmak gerek. Olar ise yok çünkü ana babalar öz haklarını bilmeyler. Şuranın azaları öz növbetinde tahsil vezirliği vekillerinin dikkatini mühim meselege celp ettiler ve Kırım Tatar tilinin öğrenmesi hukuk meydanı çerçevesinde çözülmek gerekliği haqda kaydettiler. Область родные языки – это обязательная область, и не реализовывать ее образовательная организация не может. Gerek masa oturuşunda en mühim mevzulardan biri tuvgan tilimizde başka fenler boyunca usuliyet kullanmaları ve aynı zamanda mütehassıslarının olmağını da müzakere edildi. Это фундаментальные дисциплины, поэтому я считаю, что здесь очень важно пойти от источников. Прежде всего, это создание базы, филологической базы, то есть создание словарей и так далее. Так терминов, терминологии, это серьезные дисциплины очень. Что, собственно говоря, мы сделали. Gerek masa ketişatında tavsiyeler ve işlep çıkarılgan malzemeler takdim edildi. Bu yönelişte iş ileride de devam edilecek. Очень важно, что сегодня Министерство образования открыто сказало обществу, что оно готово выполнять наши пожелания, что готово предоставить условия, возможность организовать процесс
И что очень важно, что Министерство образования ждет рекомендации от Совета крымских татар при главе Республики Крым. Көрішув нәтижесінде тәсіл везірлігінің векілері эпсі бозуларына қайд еттілер. Туған тіл өгренілігінде ичбір сынырлар олмамақ кереклігі белгіленді. Шу жүмледен тәлбелерінің сайысы бойынша меселейді бақылды. Туған тіл өгренілмесі әрбір истекриннің аққыдыр. Бұл ақны өмірге кечірмек үшін ана бабалар, мұражатлар yazmaq ve bu işte faal şekilde iştirak etmek gerekler. Cumhuriyet Yolbaşçısının rehberliğinde çalışkan Kırım Tatar Halkı Şurasının çerçevesinde mektepten evvel ve mektep ballarının ana babalar komiteti çalışan. Tuğan tül öğrenilüğü boyunca haklarının ömürge geçirilmesi şura azaları faal şekilde gözetecekler. Naciye İsayeva, Dmitri Nizavoy, Millet için. Ekvatorga yakınlaştılar. Kırım Köprü'nün kurucuları demir yollarının yarısını döşediler. Erkun nakliyat geçitinde 25 metrelik rels kısımları yerleştirildi. Kuruculuk nasıl devam etkeni ve Kırım Köprü bizni da nenen ayrete kaldıracağı haqda bizim nevbeti kilevhamız. Kırım Köprü'nde demir yol kısımları toxtamazdan yerleştirildi. 38 kilometrden endi 19'u koyulgan. İşler avgust ayında yekunlenecek. Yana yolcular treni bu yerden dekabr ayında geçecek. Bu Kırım Köprüne көтерілген бірінші трендер епсі тремелер енді азыр демир yol темеледі ерінде тек рельстеріні қоймақ қалды. Оларның umumiy ağırlığı 5000 тоннаны тешкіл ете. Демир шпалалары есе 76 bin дане. В процессе работы производится укладка уравнительных стыков для того, чтобы снимать температурное напряжение. И между этими уравнительными стыками формируются плети длиной 440 метров. Соответственно, формируется так называемый бархатный путь для плавного пропуска пассажирских поездов, что позволяет пропускать поезда, а также снимать температурное напряжение. Иш көпірінің епсі қысымларында алып барыла тезден құруcılar сонки блокларını yerleştirecekler. Bu da 5000 тонна демир конструкциясы. Предстоит еще большая работа по устройству элементов, необходимых для эксплуатации железнодорожного моста. Это инженерная система, система сигнализации, централизации, блокировки, освещения, энергоснабжения, производственные площадки для эксплуатационных служб железнодорожного моста. Вот вся эта работа запланирована на завершение в этом году. Ишлер ağır hava şaraitlеріне бақмадан график бойынша алып барыла. Қышның ярысына қадар құруcılar Керіч боғазында епсі техниканы қоланып оламадылар. Ава ярамы еді. Демир yol құрылған вақытта көпірінің араба қысмына да зияде бойық диққат айрыла. Бұл ерде диспетчерлер телекоммуникацион донатмалар ярдымынен көпірде не олай айтқаныны көзетелер. Шымдықы вақытта Қырым көпірінде 19 камера ерлештірілген. Оларның ярдымынен субхадимлері yol нақлет қайделеріні бозғанларыны қайдетелер. Sonra малыматны ГИБДД идаресіне yolайлар. Ондан есе бозу вақта мектеплер айдавчыларға етіп келе. Көпірде қавсызлықны көзетмектен ғайры дүлберлікке де диққат айрыла. Иншатның əsas қысмында ярықлатув донатмалары қойыла. Шымды бұл ерге электрик теллер чекілеве тезден 2 бензиот лампалары уч тослы ұшық бережеклер. Көпірінің араба қысмындан 24 сағат девамында 15 бензиаде машина кече. Демир yol құрылып біткен сон есе 47 геже чифт тренні кечере білежек. Фатиме Сейдаметова, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Bu yılın başından beri Akmeşit'te 8000 kvadrat metreden ziyade yol tamirlendi. Kışlık teneffüsten son Tavrida trassasında da asfalt gayırdan töşelip başlandı. Mevzunu Sultaniye Sitakayeva devam etti. Ахмеджитның мерkezінде ақиқи құруcılık мейданы, ağır техника çalışa. İşçiler eski çukurlarмен толу асфальтны көчөрелер. Иш аттары атлық күнлерінде де тоқтамай. За эти 3 дня у нас сделана улица Ялтинская, это там, где разворотное кольцо троллейбусов, и в сторону города. Потом сделана Толстого улица, это от Киевской до Александра Невского. Вот. И здесь видно, что Севастопольская от Чехова до
проспекта Кирова. То есть у нас всего по планам 19 тысяч квадратных метров сделать. Денешмелер арекет схемасына да тесір етті. Енді Севастопольская соқағына бұрылмақ үшін Амитхана Султан мейданындаки алқаны айланмақ керек. Yolcular yol işaretine dikkat ayırmаған айдавчылар үшін атта буяны қайдені ескісіз зықнен белгіледілер. Более маневр için айдавчыға жидди пара жазасы тәйінлене біле. Ве айдавчы шаадетнамесіз да қалмасы мүмкін. Doğru yolмен жүрген айдавчылар есе бұна музбет қимет кеселер. Отлично. Удобно проезжать? Да, удобно. И пробки нету с этой стороны, две полосы очень хорошо. Мне прямо все время надо. Налево не надо. Ну, я думаю, что удобнее, да, стало все-таки. И кольцо разгрузилось чуть-чуть. Ярымадада миқязлық құручылық девам ете. Қышлық тенефюстен сон Таврида трассасында да асфальт ғайрыдан төшелеп башланды. Шымды құручылар Қарасув базар ве Кефе арасындаки пролом Кою районында ишны ғайрыдан башладылар. Укладывается второй слой бетона. Всего на Тавриде будет 3 слоя асфальтобетона. Третий слой, так называемый слой износа, будет уложен в 2020 году перед вводом дороги в эксплуатацию. Қырымдаки баш нақлиет дамарының құручылығы 2020 сененің сонына же толусынен екінленежек. Султания Истакаева, Эрвин Миралиев, Миллет үшін. Тек темізленген сув аян гидротехник мерkezінде сувны темізлемек үшін донатмалар ерлештірілді. Яқын вақытларда ерлі сакинлер қарышықлары ве қоқысы олмаған сувны иче білежеклер. Гипохлорид истесал еткен завод не вақыт ішке түшірілежек екен. Бұл суалерге Мухаммед Зекиряев жевапларны біле. Хопхаве бош ишелернен сувға қатнамақ енді кечмішке қалды. Аян сув анбарында яқын вақытларда яны сув темізлейже донатма чалышы башлайжақ. Эвелер Ахмеджи сакинлері хлорланған су ичеділер. Шымды есе гипохлорид натрия яне ади тузнен темізленген су ичежеклер. Гидролиз раствора солевого и превращается в гипохлорид натрия. Из гидролизной перекачивается в расходные баки, наполняются расходные баки. С расходных баков дозировано насосами, дозаторами, смотря какой определенной концентрации нужно гипохлорид, перекачивается в водовод, который идет на население. Водовод 6600 подает в город уже подготовленную чистую аянскую воду. Су evlerге ве квартираларға барып етмезден evvel бір чоқ темізлежелерден кече. Оларның сырасында суны қоқулардан ве зарарлы мадделерден темізлеген фильтрлер, ультра мор шавлелер ве чеші тузлар бар. Сіз насыл сунин куланасыз. Әрбар адам оз жесіне жевап бере. Невозможно пить. Во-первых, хлоркой сильно воняет. Во-вторых, бывает вонючая очень, как будто плесенью покрытая. Нет, не покупаем, фильтруем. Ну, я ее фильтрую, у меня есть такая емкость специальная. Я ее фильтрую, а потом употребляю в пищу. Devlet Водокрыма şirketine 400 milyon rubleden ziyade para ayırdı. Endi aluşta Kiriç ve Ahmezjit şehirleri suvni temizlemek için o'zlarini donatmalarını kullanabilirler. Qarasuv bazar rayonundaki Zuya, Qaraçöl ve Muşaş koyları için ise temizleyici binalarının lihaları yapılan. Onların 2021 senesi kurmağa planlaştırırlar. В целом, на сегодняшний день жители Симферополя не должны беспокоиться о качестве подаваемой воды. Она соответствует всем требованиям и нормам, всем соответствует абсолютно. Единственная проблема заключается в чем? Мы сегодня используем жидкий хлор, который является, объект является при использовании жидкого хлора опасным производственным объектом. Это раз. Во-вторых, у нас продукты, которые получаются в результате использования жидкого хлора, они более опасны. Поэтому принято решение переходить на гипохлорид натрия. Аян су анбарындaki donatma оңарма ве ишке түшерме басамағында. Планлар бойынша bu donatma мартның екінші ярысында çalışı başlayacağı керек. Енді пек яқын заманларда Ахмезжитлілер кранларını açıp temiz su içebilecekler. Мухаммед Зекиряев, Магомед Нестуров, Владислав Кравцов. Милет үшін. Қырымның Махкеме тиби экспертиза бюросы яны лаборатор донатмасыны әлде етті. Химик экспертлер ве гистологларының құланмасына эндозиманевит тақиқат станцияларны, микроскоплар ве онайтлы мебелерні берділер. Келген эпосы аппаратлар ишлетілі. Тәфсілатлы малюмат левхамызда.
Этот препарат каждое письмо помещаю в микроскоп. Судмедэксперт Светлана Кондратенко диққатнен инсан мүшелерінің әрбір парчачығыны микроскоп түбінде бақа. Малюматтың эписі білgisayarның экранында. Раньше мы все писали от руки в журналах, потом медицинский регистратор все это перепечатывал на компьютере. Сначала, вернее, на машинках печатных, потом на компьютере. То есть это, конечно, труд был очень тяжелый, и это увеличило сроки экспертиз. Пекинчеке сублер ве биологик мальземелернің огренілігі тамам шу ерде ве шу даққада кечірілі. Әршей автомат шекілінде бәжерілі. Бірінші невбетте мальземе гистопроцессорға келер. Бұ ерде оны яғдан ве судан темізлейлер. Sonra парафин төкелер. Невбеттекі басамағында есе боялайлар. Зарарлы шейлернен бақ yok. Очень удобно. Конечно, это облегчает труд. Яны донатма 5 ел девамында кетірілді. Бұ вақытта тиби экспертизаның көлемі артты. Әрбір мүттехассыз 1 елда 1000-ге яқын тақиқат кечере. Диляра Шевкетова, Султания Ситакаева, Виталий Голубев, Миллет үшін. Сербест күреш серчилерге яны галиплерні әп тағдым әте. Бұ сефер біріншілік оғрунда 100-ден зияды егіт күрешті. Ярышлар Сақ районының Бағай кой мектебінде кечті. Тапсилатлы малюмат Фатиме Сейдаметованың левхасында. Бұл спортта әлерні аяқларны вебеден оғру тұтма ғалибенің әсас сыдыр. Тек ондан сон рақабны көреклерінің үстіне ятқызмаға мүмкін. Сейтхалил Абхаиров сербест күрешнен 4 елі вел соғрашы башлады ве енді дефалар ғалибеген айыл олды. Бұл сефер ақып көчлі олды де егит. Ему нельзя было в ноги пройти, он их сильно защищал. Он руки поднял, и я ему прошел в ноги. Бұл спаррингте Сейтхалил ғалип чықты. Айдер Ягяев есе үшінші ер үшін күрешінде рақыбіне имкан қалдырмады. Он не давал мне сделать приемы ему, но я его выталкиваю за ковер и зарабатывал баллы. Ярышның тешкелечулары айтқанына көре көреш мейданында Сақ районының ең көчлі спортчылары топланды. Эти ребята только начинают, это младший возраст у нас получается. Но некоторые уже себя очень хорошо зарекомендовали у нас в Крыму. Тут есть ребята, которые являются победителями крымских многих соревнований. Егетлерге қол тұтмақ үшін ярышқа көреш бойынша Крымның чемпионлары да келділер. Изет Кадыров қайдеткеніне көре чоқысы спортчылар яшылғанына бақмадан истидатлылар. Надо бороться с умом, с головой. Так что я думаю, наши дети покажут хороший результат на чемпионате Крыма и на чемпионате России. Ярышның сонында ғалиплерні медалер ве дипломларнен тағдирледілер. Фатиме Сейдаметова, Магомед Нестуров, Миллет үшін. Крымда сув үстінде спортчешлері үшін балабан бір сарайының құрыжылығы башланды. О Ахмеджетте ерлешеджек. Ишчілер әнді бетон ішлеріні алып баралар. Құрыжылық мейданында бізді мұхбиріміз Султания Ситакаева бұлынды. Мында 50-ден зияде құруджи ве онларджи техника нұсқасы чалыша. Мейданда құруджылық геже күндіз алып барыла. Құруджилар 2 сменада чалышалар, шымды монолит ишлері кечірілі. В настоящий момент, как вы видите, происходит работа по устройству металлического каркаса здания, а также начаты работы по строительству здания гаража, который входит в комплекс. Лейха бойынша 2 қатлы бинада 3 хавуз олажақ. Бір олимпик өлчісінде. Ялдабақ үшін бірінде 10 йолақ олажақ. Олардың арасында стандарт сойлары 25 метр ұзынлығында ве бала йолақларының олмасы көзде тұтыла. Ялдавнен әм мутихасызлар, әмде авескерлар оғраша білежеклер. Бинада идман, фитнес салонлары, сойынув одалары ве идманчылар үшін ханелер олажақ. Серджилер үшін де минберлер құрылажақ. Уникальный комплекс для Республики Крым, который очень нужен, где можно полноценно проводить тренировки, я уже говорил, по 3 видам спорта. Плавание, синхронное плавание, водное поло. И, конечно, проводить очень масштабные соревнования. Су чешетлері бойынша спорт сарайының умуми мейданлығы 19.000 квадрат метр олажақ. Құружилыққа 1 миллиардан зияде пара айырылды. Объектні 2020 сенесі ноябрь айында тапшырмаға планлаштыралар. Султания Ситакаева, Владислав Кравцов, Миллет үшін. Yayınımız sonuna келе шымдылық бұл хаберлерінің эпісі еді. Радлық күнлеріңіз яқшы кечсін. Құранталарыңызға қуанч ве берекет тілейм. Көрішмек үзре.